Ka Sorkar Jila Hakijingalam Khmat U Menteri Rangba Ukonrat Sangma lembar ki arhut ki simbut Menteri Rangba kata U Preston Tingsong lembar usnyau bhalang dhar Hakijingdan lang ki wedi ki hai officer na kitnat bapher Hakijan miet jong ka arpun riu terik unailar arajar arpun riu kala khot yakren ni kinong yalam ka KSU halor ki santli ki mat jingdawa jong ka seng hakaba na kalyang ki KSU kala mi khmat de kinong yalam barim kata uba lambok marngar Presiden barim uba Donald Thaba General Secretary barim Bat Usamla Pinshai Rani Assistant General Secretary Baminta, Lambat Usamla Shining Barbecue Secretary Environment CEC, Lambat Kiwedi Kinoyalam Kaseng. Habakrench Kilat Pathai Kubor, U President Barim Kaseng Uba Lambok Marngar, Ulaong Wat Shispa Percent Kimat Jingdawa, Kimpat Urlong, Henry Kumba Nyopo Percent Pat Kilas Dang Yai, Kumta Ulaong, Halor ke Jingdawa Kaseng, Ban Pendam Ya ka Public Hearing Jong ke Shri Simen, Lembat ke Jingdawa Wengkam Yu Deputy Commissioner Jong ke East Jaintia Lembat U SP Jong ke Teke District, ka Sorkar Kelapin Kesan Yala ke Jong ke Nia, Kumta Ulami ke Weikarai Bantong Da ke Fact Finding Independence Committee, Kabanwat Benya Halor ke Teke Public Hearing, Hakaba an Kri Diki Rio Light Luan, Kibam Dan Bentai Nalor kata uloong, balada kani ka fact finding committee kalab yano kile bakla kinangat hagijing pinstom. Uloong, katba ka committee kampat dep ya report, kita kijing terekam ke simen kide ben saateng, bat uloong ru ka seng ka kermen ba ka sorkar kan bat ya ka kular, balada ka linden ka seng ru kan saya dependen. To swabangan sa batay ika jengekren ka kasni lo kesan ti marjing kawan. Kani ka buah budi batmai jenggalam jong somlareman samlap dokumen samlap bet. Awe ke jengdawa ke banakong poti keduk nangkong yek sorkar tolong ba lada ka sorkar ka jupun snow ba kayang kanurem jong ba persa jengti yurniam kaseng ke report dia benai mangsua dawa ba kadi benle dekam takwanda ikut solution ipo jengdawa ko di layas saki mene di UI ba jan berok di nomikmat di la sebentar bat ngai ba udan lang kajur kanurem ban liang ya terap solution bat ngasu dan tenggawi ke jenget ba ya kai belarai aku indo bat koan di represent nam ta kasur empat ba bat ngai ba kemlei pen kelak hongkong ba kemlei pen kelak udat di nabut kata penangkong ba na kalian juga sengis ngau dan rai ha jingya kenduk ka sorkar mentasmi kalau pisan teliki mati dawa ka bangibu nangkong pang kata ka jinglong juman jing jiap saki ai berjia bolong ka public hearing nam daban sna ka Sri Simen ke jimat dawa kalong ban scrum public hearing lani ban suspend ru dia visi ba SP kiba hakti ke distrik ka jing jetel jing tai ke bala jrong ka sorkar ru kala peni le jong hijau binogram bat Lepon mandur kata jing teria tai kalong banton no taka independent committee ba inquiry itu jingja. Di bandan bukti kan kli di pelong lai duit di CSP nomor bentar iru em bat kita ki stit budak jong te jaka kendon berkah liat bian pabian om litang bakin haban nanti benia jinglong cuman jingjia public hearing yang nanti hap kini komiti kan peduk ya jinglong cuman jong ka May Mariam juga, nomor kidan kikshay, kidan kikrem, kidan kicakarep, bat kumtatep, bat langba ketika fact finding committee, kadalap, jenuinu ba, bakla nanti kamtam public hearing kengat jing penstom kata kalong ba, jing kikrem nak yang congkaseng, bat nila banjuru, bakat ba kenika fact finding committee kampat dep ikan kuat. Kita kijing persang bat kita sedang jing treju kena Sri Simen lipen sanget total di sanget telah nginget bersakan bat ke juban lak lada ka keren mata ni lakat ba jing tre kenya sakmat tengiru misa habya perdatlam kata kapon bangangko kapon ke baak ya keren spang kani ke implementation sebagai MRC ke balalong an usnam arja khandri di sutu ka wanda stu ka men ada rapau kadang ki isbun ki kenrum kadram Kibala pelong pat ini kaan panpoi su gubernur na gubernur panpoi pat sorkar India. Andai nagaliang kaskan dia kala pan ke jingpensai na sukar jela bat kita sakiru di gupor hidonru balik sepo kajing besar pan challenge ke kaan ka tahu arjat handri. Andai kadu kawai ke kudu kelasu
perkut no untuk kepias bat kalian ni juga seng kumangi terang bengi anglur ba kita kerdok pantalasi mendir kita mendiang no awak ni sutu dan jin hadu kat pratri kita kerdok ba la produk haga an jung arjar kan dan rega ini kuat bandong kolong di sutu Malaysia kenam lah bersena berufat jadi kuat itu belum top proyek caka keserkar dan sedang lama ajar kendai kasaki keserkar oleh kap ribon tu umling kawan ok tram covid kalan cek itu virus hendiat hadin mata usnya mi dalam penjeng tak put apa keseng dari pensengnya de kajing kan dalam tak kasinya kalian siam kulat kubur ba ya kati umling sedang marma bat kan sadandu ka join inspection di caka penyepit binia kenang ba ya kata ke kedok bantalasi ban cek mendir kan sedang no antine po umling bat kam tamru anti po rata sira anti po ijen ke distrik idan ki jerwat kalian juga hendau bersiap hoj manswala dep identify ki caka handai idan ki kadi kebri jong ki kuai ki tempo ki terai caka ki masuk entala sang ban wat kuwi ya keniru ki labu lakum dulu sabnai pendap no banwa penjuk caka handai ke betul nanti umling ba don lupa kamut ba lakum dulu hapu arbnai ikmi nanti ba kani khdok kami yang no kum kayang hai bor musra kajik start jong government nomor ka ani la kado habdan hi na kaliang police department habdan hi na kaliang jong labor habdan hi na kaliang jong tourism habdan ru na kaliang jong education kibat inbolang re jaka nang ba kapal state ke jing kam kita ki benta ki ba kaliang jong ka jiakan ta segi ke ba sarkar kala kubur ya ki ba na kaliang jong ka seng kala dawa abiadai ba kene kamirsa ka ba an jong pi nong bala ka ba wanda kolong an nem arjar ako hagdi por abangi puli ni kaan ni badang senjol kadang tulak palak dek ai bangi polong a jumut sarkar tu por polong kadiban klong di tai kendon na ko bok permit bang tersat hakini ka an bertumai ajar kau kena perpanjusu kata golong the police protection nang tade ka jing penalti yang kita berpenting yang ini dihak tu kupor kalau pas kabinet bat kalau hak gubernur di gubernur udan ini kijing keli halor kani kajing kani penalti bat kamtam ya taklim kisahrai nak kalian jumpa ke sarkar kadang perjana yusu bat yakni dah ular balangan penhasil kabinet lah pas ada minta kasih bat ular bat naduk haduk apa khasan segi gini anya di kampurano bat tenang ba kita berjalan buan rung Sudirman ke port rem kita selalu yang rem kita gadon kita katrak rekod jika beri buan nak tunggu berjalan buan kat seni ni menjala penisuan lain tu dalam seni kena yolat supaya lebih ada bar ni jusaki berbor ambaki ni kinong tre berjalan nyemtep buan gadon sesengi juga tre tre belas ni berjalan cumi hindai tenteng jol sei ki pelong pat jeka mandi dengan tangban kadri nakakti jumpi kulit nakacak jala buan berjingsa thong lese mat kenau tu ko baji ha usun le kemo ko tu buri ndala wak story ko tu buri wa don pies lupa sui kecaka di ko kita ge jingjang ni sepen bogor ek sarkar ba kare pen klanju su extingulo wa don pa barang penjanai pa menteri kam su nalor kini kedok badan nalor kini ke an sepen gile bor kunju tenang ba kan long double check ye diberi ban don po ke jala jungi ba kinam yorum lak dan kat ke yumar sao ka ibadai kena isu juga ni kira hisnopo ba kadai ka central subject dari hati kupor ga tolong jeki ba kalian juga sarkar jalak la intervene kupor ban kulat bandon ba joint delegation penyekeran ba sarkar India dari kane padang panding sa ka jing kalian di menteri sarkar cukup kuat ke na wei sowei dinariang juga sengim sukman songhat bat nariang siam ba ong ba ya kaju kan memorandum tak dorkas coba ki isu ulapan boy hakti jong uta nyun mesta pada pek di kupat sia bat kalau sarkar jelaro kalau kulat ban tenli nanti ya ka seng berkuai pan penyo appointment pan nak kalian ko seng kerjo ko ekran direct bat minister perusahaan bedai bat isu jong krem mati bon ke jerbat ko ne krem ka bangi in ka por spor ni snow ka por spor bat ni kuat bahantai kalau nak ko bajak bet guarantee tapi ada bat pini ki kajing kata transparan hakum tungkam tunjam ke makaseng ke juga nak support om tanghan untuk istri buat di si babon ni ke ba juga keren kira pen snow
bagi personal interview nam tak grade B and C kadaru kadi dim pendu no andai nak kaliang jongka sarkar kala pedi kena apa ya kasi andi la pendam kadan stang ya ka B kindia bagi ambil dan ki belong complications have an examen dengan kami nanti bak sarkar le ya ai godon kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tukam jam hakun rupian kalau bukut subah ngan supan kan mau de yo arjar aku saw bahkan yang jongka sarkar kala house ka reform committee bala kri di bak Frederick Kakongo ban pan bahasu jing terikam jong ka MPC ila ai ki ajmut na kaliang jongka seng bat ngair lasim jeng ajmut jongki ru pokmat jong jalat ki stakeholder bat kata keju komiti kala submit je komen bat kidon kat totally kiba MPC kala pentrikam bat idang panditir kes hak detail su untuk di komiti kala komiti kala hak kemen senang ba nyo penjenai su de kombolong kita kidon bentang tiba kaseng kala ajmut 6 tapan ba ke pasti kila rong kita katuk penjenai su bat kidon iboni ki jewat su betang ko bakaan kam dai ke bostok handai ilese kadami isni kendon ki jingkala bat kita ki bentang bang hak penapan kala nak sport kenang ba tak jeng angdot ka jeng trang nak kalian jeng seng bat ndai tam jong ki siu jong babun balang kita ki jengru khang din kita jeng ya simpisan ni tai tang badon itu ki MNA tam itu officer yo kam soba kendi bendu bandam no de tang kita ba de hok ban yo ai kan yo ba de menulu ngimdon kan no ke jeng konyo mesti merai ai bengi yang kan ngorem kolong thungkam thungjam hapo ko jala habaro department kedi belong transparent de kita ki benta ki ba ya keren bat sarkar bat iba ka sarkar kalau kubur bat la pentrikam hot kam lepat dulu sing ngalak panong kam pak lok cispa handai jan nyupo persen ai kalau kita kijing anglut coka nare yang coka sing gro ko wei kila urong bat kidang don kat tu pedi ki benta belum beri teknikal betang hap tengku paan nak kalian juga sing ru hap pan chong kam dai bam dai ke basuk pemong kam tam MP siru yo se kidang don benta ki ba hap pan bah ke jikala ju pot komita ki baru hap le bombo hanang ba kanul benta ke bang ismu bi sedang kalau ba kalau ke basisok bat ke bang kwit nanti kalau wada ke jikut suba junam hapo jala ke kom galong ngan ngam ong ba mila hon cispa ke cispa andai ko ong nyu ko bosen tekimat ki doa tong pat jeng ru ki isu ilorong pat pemakaran na kong mene ba kinang se kita belum very technical ki bana kaliang ki si bamta se song pro khat ba bat kunu bana parjana isu ki benta ki ba dong jing sok da ni menna jingkran juga naliang juga seng ong bara la borok kini gimat di doa ki murlong hari ko makaran mene jan baro ila urlong along sa pois katong ti ngin ong ba ngila pendam je jing ki andai temporary suspension ginang og aw su kita benta ki bang tang sok kodot ka bang hak mapen bahak jana su ki gimat jing dawa lagu khat ki kaseng nadu ki larai ne ki snem memansuan kami kinu binu jing ki basyakam di dalam na posisi ne ki unit ngim jubo jing dawa lagi kon ki isu ka shong ka sarkar i ti sta sarkar ne ba ni so tu haman isu haman je ki kanan be jing syakam Tentang kawai de kiam makanaru kiam halor kino rem kiam tang nakadaw punya ki halor isu cimbet cimpiang jong ka jala jong ka jak kan ro boy ala bakran mene bau disi bat sp nomdon benta le ka pak ka di komiti kalau di pendan bat di namata ngak tep ngai gitu jingja ka dei ka failure jong disi no sp ya ka to pentar nak kaliang ka cc ka don jong lat nanti manle ikut di ka shong ma jing start jong sarkar lagi shong ba kat batai ka pak pending komiti kala kadang yan jing terai jing sedang gini ke Sri Semen dan kam paling ya kebanyakan susunan dari Sri Semen kadang keren sangat dengan lihat dari sisi bertemai ke Shem tang ni kesan teli ba ni ba kasar ka kalak malek nama nama mereka itu bi khatstan teli ke bangsa ini kadang dan boni di bentang ini hak pada teri tai tenaga liang jong ka milah keren saya minta kasih serta kalau ba kini ke dialog proses kemudian pun kam tak kasih hagini kesiban wan yang senang komunikasi yang saya kendu pan tengyang banyak keren sekali khasan dari poin ke bangsa nang ba nyepai kinu bentang ba sarkar kalau melak pendek kerkino ba kinu bentang ba kaspa ka pan ko ban yeter ba padita ani kon pi blai nom tam ta support saibar i submit to scholarship jong pi last date mung ta ka sini te tang sama je ka lakon Kung ta sa me, hoi kin kon kamu na nang ni ngabi siya mo drang. te pin le umno kan Ba! Kong, long le siya nga.
Memang nak apply scholarship em. Dia lazim tas ni sama je kalau akun. Scholarship? Kata apa? Gini kena aja. Mana ni? Kalah sekalip na nabalaki. Dia. Shish. Satu jurus dah. Hani ko blay. Kaya labi ka kun bakli. Yes, salam. Yes, dok bak. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ke scholarship kidi ka paket mani. Baay ka sarkar. Hindi ni benta jong ke scholarship kidi ka lawe jong. Boleh shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Kajing kerku. Bat kajing pelat. Iki beduk kau mengah.